Difu Rengma Baptist Church along Trokebranir Kep Angdek Annual Delegates Meeting ke Paman. NRC Observer Karbiang Longkewa. Difu rong supia long tong se konpet se kachilang awarsai kawedet ajok skudi pen kachingkoi binong teron Difu Civil Hospital long se chilang bom hutsi apran kita. Morning news are long pen kadu ko we phantak kardom pajeriklo nunarji ponik thap bir tang ton pen NRC Observer mate Assam Agriculture Site Kama Commissioner Secretary Amlan Borua IS thang cricket thom arni Difu Circuit House Conference hall along kipadu NRC mailong nangachitong dun jia phan karbiang long nang pali Alangli Circuit House Conference hall along Pumen Pulok Hampang Song Lucharlia Song Ratcharia Song to pen Karbiang Long along NRC ki claim kidam ki chok chia puthak chingwai rap আর এনআরসি অথরিটি আর আরজিএৰ পৰা তেখেতক আশ্বাস দিছে যে যেতিয়া ফাইনেল ওলাব তেতিয়া আপোনাৰ বাইলিংগুৱেল হ'ব অসমীয়াটো থাকিব ইংৰাজীটো থাকিব তো এই কাৰণে কোনো ধৰণৰ শংকা হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই Mailong Hampang Song tum ke manga teng Karbiang Long along ta English mate Romana dak pensi NRC along men ke thap ki padu jialam munthi bon lopota Deputy Commissioner Adil Khan pen Mailong pachini kichithan ke nang sodalam NRC ke chengsa draft along Banglak phoro phora suri phoso samunit amen parlo Difu Rengma Baptist Church along Thang Nipai Kep pen Christian an Nini Parman Trokebranir Kep angdeng Annual Delegates Meeting ke Paman Pona Birta Western Rengma Baptist Association ki parlo Difu Rengma Baptist Church along Pachithang Chunbang Rega S Rengma pen Birta nang pali Nini Parman Western Rengma Baptist Association an tumpen Trokebranir Kep angdeng Annual Delegates Meeting Difu Rengma Baptist Church along zi Paman Ponlo labang so mailong WRBA Maipu Aga Sebu Rengma pen sia dabapor lama pangchar Ponlo lapen la so mailong bang pharok kitam susia bang pu bang phiatum chitong dun Nagaland Puchuri Baptist Church Council Executive Secretary Reverend Rumathu Pensi Bible Porhi Ponlo lapen Jensi Nagaland Puchuri Baptist Church Council Executive Secretary Reverend Rumathu Pensi Bible Porhi Ponlo lapen Janice Jising Pensi Bible Study Pothak Japonlo Anparta WDTBC lapen Difu RBC atum Penjumesan alun par Juponlo lapen thu Difu Rengma Baptist Church Pastor Jonathan Yanthang lapen Church Secretary Dagi Sebo tumpen Reverend Rumatho pen Chenglok pen an kachitong dun aluhi lapen ke theke dinga tumaphan kachro alamte pajepon paluposi birtarip tunlong Difu Police Station ke Parluang Kang Redimar English School Lower Dilaji Birlalong Lothanbang Binong Teron Arda Thomkebra Pho Patumi Thang Nipai Krehini Aningve Porphai Kebra Tim Apor Scooty Penajir Po Tuma Pantaralang Swan ke Thonduna Hut Cleared Up High School adungalong Kachingkoi Difu Civil Hospital along Sekelang Japan Ponlo Sitame Oxygen Kaduria Jok Apran Damjulo Pusi Birtalong Dun Chingkoi det pen ajir potum humdun si tong sekot pen Difu Civil Hospital along Sekelang Japan Ponlo Kimang hume mealam ke oxygen ki pijia phan pura bongni oxygen vanlo sitame bong ki joy side ke phonang chia potlo ne pi potlo ne mate oxygen ki pilong lia potlo ne Difu Civil Hospital along amatsi ache thea vedetlo pini mare thang krek thom arni postmortem aphan ki ponji pahut hospital along sweeper inut nat taka vedet ajok aduna rap la penche phoji ro tumsi postmortem heman trolley bag penche ponanglo haladak postmortem hema gate along ta ledet pen ghonta e bank aning hongde da phisi gate kangpu Karlitang binong teron ahem rong kelan achor pretty baby asopo angtong teron laben achupi anglir teron piaphat pamoteka thang nipai creep pli arni adaba porsi longli tipit pidaji puta birta longtun normalam sopor pandhina parman birta moing tomanik sinang Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like boys and girls hostel, audio visual teaching aid with projector, smart class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का
Uit lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimchi phansi jitan bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahaya ben asapta nili mathate. Athema nili hemalo extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hiti gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, citronola, ukthor pen cenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehna mo phi pathal bir talang wang thulo Karbi Anglong along ingnar lapen munit ang bong kacheteng khengalam ke akimi kalilo West Karbi Anglong hawai pura along ingnar jon phophan gari kiding koi bopapi hawai pura hawar ingnar hur rogilut panglung khlai sonse thekpon long Chiruni ingnam rai komangkang hajaga phar watijur mailu haihua rong along ingnar kilurajok hemrit biri bithung ingkrosok nok phinu koverong haihu nahok nanglo thang kreni ajo watijur arong mekar monmohon singa hemjon poket choket ingnar hur hem kache komajok hemaro kedo atuma che thabong chot kre pasonlo laso hemaro sumar pen bang troxido bonta kopai ke mejok bang troxita kiti ang pen apran chipajok এটা ঘর ভাঙিলে মোর 2 বস্তা চাউল খালে মোর আটা আসিলে আধা বস্তা মান হে খালে আপনার ধর আলু আসিলে ধর আধা বস্তা মান আলুই আসিলে এটু খাই গল চাপড় আসিলে 1 বস্তা এই আপনার ডালি আসিলে মোর 10 কিলো মান হেটু লাই খাই গল কিবা মিঠাই 3 আসিলে হেটু গুড় ঘরতে হেটু লই গল পাঘর জি পাইছে সব মানে খাই গল একদম একেবারে সে একটু কলকাস কর আর হে ফলো মেশিন থাকাটো ঘরটো সব বঙ্গাই দিলে धान यही घर तुरा धान खाया सब बस्ता का टान के जितना रहा वो खा गया भी गया उधर बहुत है रास्ता में तो बहुत है धान बस्ता में भर के रखा था हाँ बस्ता में भर के रखा था जितना भर के रखा था 3-4 ठू छोड़ा है सब तो खा ही गया बस्ता उठा के ले गया बस्ता उठा के भी ले गया खाया भी Chiruni pen kadnyu sa pheran ke bireni hi nakilo birta Bokojan rong speadung ke do Karbi rong supi sorry chua rong along phoang deng than rong ke karklia birta kad news channel a pheran ke anante rang pen birta nang pali Sodrichu arong a committee atum kachipati ropi pening kan wang son thak si pining aning kan le thotta than rong ker si arklidun ada porphai sirkep apor pen than rong ker karklia sai pangcheng ponlo deupani thana kurusar sing terang donsuri thana kurusar suren teron sukhanjang than kurusar horen be jiadong than kurusar wopong ingti lepen amrajang than kurusar risotok bietum pen si arkli ponlo laso kado kobianta arkli mesen sai di pusi pachini dun Sodrichu arong committee amai phu anan kiling chunbang ke hai terang apen bidisar sundor intia tum pen isi Sodrichu arong along ki dodun kapre anim kiriam tum tala swarni ke kado kowe churap chito sar pen chitong pen nangji pusi pachini athela dak se kar khliahan ki chochia tum hanta kapre ing thir jir pen kitun ki dang pipon pado lasi chitong sar pen rd nang pidunang ji puta chuning rialam the pachini kachitong atum an pen ningarong chipi sar pen churap jun rapsi messenger pusi pachini Birta bang kila pasikang ton pon iglo like wang tekan news channel 2 min thang mi korang thu